Jeste li znali da se na prosječnom automobilu pri brzini od 100 km/h kotač okrene preko 700 puta u minuti? Zato je jako bitno da je taj kotač dobro balansiran i da se glatko okreće. Tu jako bitnu i zahtjevnu zadaću vrše ležajevi. Moderni ležaj je izumila tvrtka SKF. Utemeljena je 1907. godine, a danas preko 90 milijuna automobila koristi njihove ležajeve. Danas ćemo vam ovdje u Tokić edukacijskom centru, u našoj edukacijskoj minuti, pokazati sve što morate znati o ležajevima. Laički rečeno, ležaj je mehanička sprava koja dozvoljava određeno relativno kretanje između dva dijela, najčešće rotaciju ili linearne pomake. Smanjuje trenje pomoću svog posebnog oblika, materijala ili pomoću fluida koji se nalaze između površina. Ležajevi se nalaze svuda oko vas, u kućanstvu, u veš mašini, na biciklu, na vjetrenjači, ali ipak najviše ležajeva imate u svom autu. U normalnom automobilu nalazi se preko 50 ležajeva. Ovo je motor, srce automobila. Ovdje ih ima barem 20-ak. Evo ih ovdje, na bregastima, na španerima, na vodenoj pumpi, na radilici, na mjenjaču. Gdje god se tu nešto vrti, nalazi se i ležaj. Evo ga, jedan ovdje, jedan na zadnjoj strani. Ležajevi se dijele na dvije osnovne grupe, na valjne i klizne, ovisno o namjeni i elementu na automobilu u kojem se koriste. Najveći ležaj na vozilu je upravo onaj na kotaču. Taj ležaj trpi najveća opterećenja, udarce, vremenske neprilike i može vas dovesti u ozbiljnu opasnost. Ali možete vrlo lako saznati kakvo je njegovo stanje. Svaki ležaj ima svoj vijek trajanja. Ako u vožnji i pri okretanju volana osjetite vibracije ili čujete čudne zvukove, pogotovo ako se oni pojačavaju s većom brzinom, velika je naznaka da je ležaj oštećen. Također, ako vam se čini da je automobil izgubio onu čvrstinu i preciznost prilikom upravljanja i skretanja ili neravnomjerno troši gume. Neposredno nakon dulje vožnje provjerite temperaturu glavčine kotača. Ako je ona vruća, velika je mogućnost da je to posljedica trenja od neispravnog ležaja. Ležaj se kupuje prema oznakama na starom ležaju. Na obodu ležaja postoje ugravirane oznake koje određuju njegove dimenzije i karakteristike. Prema tim oznakama kupit ćete odgovarajući ležaj. Pošto je SKF svjetski brend i sinonim za kvalitetu ležaja, zabilježeni su slučajevi u kojima sumnjivi proizvođači podmeću svoje proizvode u SKF ambalažu. U Tokić poslovnicama ćete pronaći samo originalne SKF proizvode koji jamče kvalitetu i sigurnost.